Roger kui Israel kana Gaza ke Palestine gore je de mar kana gwarin kono dong cha to kawani cha je lingore be de larka Kur Israel kana Palestine togya ka shanga baro ka paiwal gwase dani sha Israel cha jamak a Hamas ke deisne nyingi Palestine tere wishka Gaza jan point de camp refugee shika gwase dani shalat ki jo cha kam ko gwas mi chuo ko ngai kona te ka keter ni shang ki ne ka gwase chuo kam den ka Israel ngai kona ba chu mene me tar bane chete ka kor mi to kam den duno kor wala kam to ka shanga baro ka paiwal ke Saturday jana kor mi show kama da dian mi nyos no sha do mi je sha jon ne din content shal ka mas and do bi chikana hon ne kana nat lora bang ne kon la civilian shirma de je ga ne re wich chigata dan la murlen la kana be de murle der bantama ka wada na der kanak der ga der kanang ano jalla dan chikana la chigane to wan lum chikan kanak ni ka tuk da kenyam ne to kudaru jandan die chikan kanak gwas mutuka ka music festival gwangar ka nganaten angoda kan Israel kan de kan no dong de kan ken de kan ka kamrare de kan mo shwa Israel to wan shwa kanak ka shanga baro ka paiwal ka jaron kina daru jandaro de to kontena mo joge shiwa shirmi shat kam tik nin wal jogan tama diawaja men kula zen jana ko ne wan ku gele yak don bawa kune ne de support kune ne de support na metel mo go support ten la ramen yam mi sharek mi shajalat la ja yan ke kare ga dana chalat kenyam shiga murlene la kana le ron nore la ken ga la ken kanang mi shi ga nang kon shi kon de retaliate shi kon ne kon de gang shi kon gat kon de uno mi shaga ke walde kon pelika mi sha kon nak na sha kon pere ka quick kon go kon jikor shi ko rande gang kon Gaza win metodo long shi win medi win metodo no ken mo ke ka imaginating kokin shi ka jan gwas mentam ku yen kwara America shanan shi ka Israel wore ke Israel nyu da ni jawo shunga kel ke Israel ko ne shanan wore tam murai kon tam ne ti kudaro katin kare yen ke chaka kep ka shenge dane na kan ne tin wan ko tam jon ka kizu da kurun wana te wich akaji Gaza dio ti ne ke kine diog dio ja ne ti test ni ko kor ke me shi kan wono de ne kende kan kareske ani de wan la kana lare Israel she mi je chap mi ba ye benegre wujja ta shi na ke me la kon na ke murlene de wuj bang ba ok ba ga nang ba per ka wer de charde mi jiran mi shi gjo to sha ne ku sha ka nak ka ngi ke ne to longa korean ke mi longa je oner de ga lat gwada dien en me shi Israel lat ka gwase dan me chi kana ke men yam chi ken ga jogo ka ko tan nya dar de wan yen jiana wi aka sos gwada dan ti ki Egypt we aka we are tatin shu men mi shi ne no ske gwada ti ke Lebanon ngai ko ne Lebanon ke ne Syria ti ku jimi kane to ga jitar Israel kan jo we aka gwada mi shu men mi shi ne ti ne terrorist ti te yar ka ne ti ne ka wo duno shika na ling ne re shi ling shika jem anyo kene ko ne chala Hamas ne shika na go de ne la civilian de jen ko kan to korodian la kan ma je do re gande tiene re taraini didi kon ku kon ne la kula daka yo bi Israel chu ben karen yal bane ren kontin chi ma je ma yot ko ka me did lum to wona nang ku jimi be kan shu bar no mona
nek di yo barin ka je yo ne de kono shima din ma yot ke rocket cha tuok dong beriek bo tuok ka garden konti la gat Palestine jen do bdan nen yen tama te ka gat triar ke gat liu ka Gaza ka kwiko kan cha ga nok je na ngane a ja masin kontin kuna la nek te chi jis welu nek ka changa baro rei dor kien dio je mig yen la news nek bi la tuok ke lingen to kwain malat ke je de yen ngajo gwa tana la ken tumni judgment bang jis welu shi ga mi jeglat mana ka yeda kan shar gang ma ba gat kun benak na yere lora bang chega ngayena en men chianen chega party ke godan ngar ke music festival tin dung Israel ka border ne dial kon ke ne ti kinungwan ne di kinungware den cha ku daru de jandang de je cha ka nak cha ne ti ku daru de diok cha kana me godi re wuci kan ga ne ga ne dial kon tin te ti ka tin te re wuci godan angore kan kuma dung Israel kana ne kan na gor bene ga baka gang me shi kan lel shi kan wani ti shine lungli ji Gaza duno ne din la de ni kentin kono na kane ton bune ka gorona shi kana ju jo yana jana re wich ya kujimi anyok mu bokan tarai shi kana buglo rabang la kana kona la kan warga ne jak ka biken ne dial bukan ga jag mesi ni ke mo baliken angu da kan karaba ne gak kan piuna gak aka kan kon kan ga ne gak biken to bana mo kelio yo mi cha chuling yo cha thok biken maj biken shu yot tana dong mi sha ye jo ke shu chong te ka me te ka tarage mandanan en ba buk la ji wi chuba ko te ki impact mi sha mar la wi chuba gwada dien Israel shana sha ga buk bang of course mo na ka o ka kana Christian and I don't judge things and Christian but gede ramishi mi jegla ne kenyam ba mu gwada ba ku lo ngaji de chene de kon la roto shi Israel chi mi jegshap kenyam chicken manana shala da Hamas chicken condemn morle ni mi chi mi jegla kan wor tene la ja condemn kenyam before kan wor kan no kor agenda na talk mi talk ba ja condemn first before kan woniam kan arab lik kan ja condemn manana shala da Hamas kan talk anyong mo kon ko to cha dulwal ente gaten ne dio jeni chup ko kudan di sha kanak re dulwal pan ke pan kaja kana da to ala chika Israel nakamo ka menana sha reveal ken ko sha ka nyom nan metin kon dwaike mai den ko kan yot kan dwaiken ka te dulwal teniam ka te ka jok chima che woden me wo ka shi do ma cho pe lo kana woni al shuro do shulu lon kan are ka dulwal already te claim ken take ten te share reveal ko ngaje Israel kan do chikana de na ka sos chikana jo ya ka sos kan ka human being misha interview ni ken misha kan de yen feel bad wo ken they are saying the reality it can ko kan jaga tijito ne ni tamma te ga dom de yen lokaci kan mun no kan bine shen kan ka amude ne ti dale ne ke cher ka do no rek jaga ne den kontin chi gur kan Muslim rule ko bikan ne ti chala Christian bikan kan ka jan danan to go no mun right now kaka lakken mije ne de kono ri mene ko linka interview ken biya ko link malat ken long akene ne ti lakena nak bang illat let ken dun kos ko kana na jogo ina ga ne ko kien kana lar yen ngoda gar tien je men chalat ke Israel kana lar kana je lar na ga dong ajira ma tedi ke human being tedi medera ande jennak I really feel sorry ke both side ko ken innocent people in continue some of them teleketet kamandan la road don't know a chejuje chiriar shika gare kon te ka Gaza kana ga tien kon te ke Israel gare kon shangot man chale le Israel lo kane ti ba ka yik moy ka gwada din che tam right now ji Jibril kan do ka mu ba ka nan ga daza tun kan ji Gaza bugo tin meni mi shawa ma shajatu cha tung ni je gor ka no kware na long man gor ka kano ba ne den kontin cha kina kitin cha kep aken ba ga yik kamra ko ne kon ya kep ka tin den yana lingan tam bi Israel buka wo de ni kenan tam wo kai wa man cha gula Israel cha jo yen mu yen shup rai wi Gaza bene ye buk ko Lebanon jatin tong mi kuje mi
Hezbollah jatun ba kujimi alo lakin Israel bogon ta muraina ajan ku enen ka merkam she ding chaga nong tie ka Israel ko Israel ne gwada tetin nyer jene di ala kona arabwel ami ngai ken mo de yena no go to ba ne to ba ka nak bang de ka nak bang no gen lia dien chiga ne dan pa yana ga chang baro bang melana ma ka mani murleni ke ne kon log bana nang bu ga ka no kone do we support that ala terrorist no kone o der am der mi jeg der jalat rambiji perga bajinek lora banga chengi je ram mo shidu na she chengi je shidu na kan dero perja ga binak ko bajilos doesn't mean that days will there or go down te tendero gwara din ko ne mal ngona la re chagor ka bible yes chagor ka bible ka mos but chelu no to bikan baran banak bang chijen but there is a karma ki retaliation ala jin mi shimi jeglat bayani mi ram mi be yigri retaliate ke be man dana shirka je be gor be jelet keje duno ken Israel lo led ni jakane to chega jogo bane to be business ken baka wo ko ken kanasti ala karab dien te ke Israel piken te ke Israel kwandien te ke Israel enti ala ko no ke Israel tel me kan me chano ke Israel ken ni ken dia ajen ku yana guje Israel che go dara wuje to mo ko wun mi to no che go dara nyin kaka tirmlan wer la ga yonga ne di tiene den bana bi ke biet ba ka young be na biet commissioner kula catch what will happen ne ti gang kan rodian first of all a self defense and an ante karai ko der ne der ka gang but ti chuon karami yer dor ka bo yerun yene shane lele ne shaga na panke ne kana gad kenone me da ne na ka gad is well mu shala arab country tele mi kana la tele do yan kel anyo bokan jis wel kan nan ne gad bane ti kip kan gad ken tekin yam dien chikan go de gad de gen chaw jin mi jinde chi gan to chi de go de ritin Israel chi che jale la ga la ka wo ka kan jan ba gad ba ka wuch ya lo do tin ne den kon tin ditin goro de na ko gad je la future ngeji Israel ka ngai kene kana mazin dunu amazni chicken dier ka kui gan ken mi shi video ni den kon online especially daga news ne de lo de je ga na ba de lo de je ga la to chilo ina tes ka manan to ka gaza ka kui gan tiene ka chilo ina te tet bon ka kui gan kon ya na ke Israel do know just lo ina ka masana na kutre which ku ne kon la ne ji gaza ku la penjen re which ko biga liukel ka shaga jo yene ajen yene dial mishi gen kel ko kana kan naza kel mishi gen taram de o lo dang ni fon bes ne karodian la mech karodian anyong men yerne me lunken ko aka support Iran ajen an tangi ko ne Iran ke jiter America anta Russia tin medeka na Iran anyok metken ke Syria woni Egypt boni chero de matin ko jena ran ter dungis dunon tama shike tika agreement ko to bane ite ba ka mo kon cheta mo kon ka tin de to right now kon ka ki jiban tama ka borderin alon de ga nangre we ka Gaza duno go je ba ka we yar ane ko na shala hamas jen do bran ci kon ci ko tama chui ka lung tele piu ko tele kon I think na ma ko relating ngai me dan iro lat ka so Sudan ke ta medan kurmi che tuok mi den mi tere gan la ne dia la kan ne ga dang no to bugat bi ke jen bi agat kun bi aja jen den bi alo do dene de kono no go bi tin ji kursi to nyanta da so jin mi shungi chu ke Israeli ko jis wel ke Christian ke chu ke Gaza ko jin Muslim che jan ta dan tete o jin men yam bi kon jaja ngam tuk do ran la gon bir kama ajen jaji men nan yam no mo mi she jen tele ko dia karan ke de kon tin ko la judgment to bang lora ba judgment ba to ko ngu karama dan le berke nyam rammo mi ya damaran special mi ya daman arab world di ande kan jogi yen jina genere wuch ke jang na gare ke genere wuch ajala dan la lele ko bugad bi kulite ko kan to goma men ne me cha to kan condemn anta mi Israel je ko retaliate ko ke jen ko ne ko gang ko jene ba kai ba pai ko shikor mi choro do nyok ko ne ti kene ko le la how long kan ji Palestine kene ko la Hamas na ja wore we ke Israel bi ka lat ti dialet ken gaten je kan yoken but still kene ko na la rigla je yalla de dun ci mi sha chunen ga chenga baron jen jaro do ko la no wal ne ka 1973 diewo ja la di chala ke je to ga ba
kulu to ga shanga bakel ka paywel ne me to ga shamba ro ka paywel so na me je ndan le rode mira me ken linga ne din kon tilan we dong me ken linga to kwai ni go ajen le rode tam ya ngai kono me ne point de Israel I mean America charge book charge book pan 2 year bogo ke Iran ko Iran I jene mu chungu kel ke Israel jen charge miet te 2 year amen ma cha miet ke je de ga tu kan tam ngai ne me dan cha ga nang ne di chop ke million bakel me ne je gui million bakel katam me cha ga je gwat me cha ga je gwat ga chang barawon me cha kula je gwat ka ne de kon me shi odong bum ka what will happen me yene de lan ngwa ga jaja la talk do to jin human being la ti humanity gujide they don't tell ran la we judge ni after that is a problem cha je committed ram yo mi chira che na ko retaliate ke cha man na je kula cha kula nen bu kula to cha nga ga cha je chen je ka je no jen to wo in the first place and yo they have to apologize ko cha jo yene kwa ne ko na shanan kwa ka release to baka shi ka pan chalu ni ne ro la jimer ka makarodian ko cha wona gul ko ngwan chicken gul ga 200 te which ke ne ku daro te which ke ne content tin cha ka bakan nana ne to mo ken tina kwa chema na kunak whole family by na keliu this is too bad te chene ka me chi to gwaz me re which ka gambala ko la gwaza waka jikawa ka jiya no kwergan ke kalara ke Ethiopia ku jame me chi morle me ben la family keliu la ja tu ko keliu shar konedi yes ngai kono jitar katen chike jiswa ngai kene jitar katen but chike ne jien beken ko do anta mi chi kai ko beken to beken ko mo ko gwada an bugi sin yes they have the right take ka chuo mani mi chi ne ti chi kan manani kan nang chi kan lojo so mbien I don't know beken kap chong ne kala dan chi kan lat keje duno kene buka wo nyama mani mi sha ne de content tin naganas lora bang cha ga je kan dial cha kwarken cha ga je okay ke chane de konti la jigaza la civilian sha mu ko gwam tiketin ko ngai kon wuce gaza ore de shaje dag ore de tin right now cha dag mi guyena anana gui ke 24/7 news all the time gajeni shang work and shang der ko gajetin kon lat ko rodienta but kon we are simply judging kamishi bilinga wale anyogan men sha lingti hospital cha da cha na kimela de manan ne di kudan die Rudian, Chen Rajabat, Jibon, Tiki, which near corner you could and did red well one, Kataga ticketin. Name a tactic dung and content logo to Bijigas a big jerry with Baulu, Bewinmon by Israel Bekulu quet. She is religion and Melelana. Come like a jay and corner in Tin Latka Jacatan, and nobody care about that. So, me judge Condor, a con judge a writing not because a Christian, a Muslim, Changani Christian, but let Kentijak. Ran me chang me Israel and me jago right now. They call an Israel ching me jay can a ship. Charge a day you go to they get accountable for what they did. But they did not done that. Need to con let a Canadian content in Chala must make cannot get it. I can't talk money. When there's karma in everything. Which me jangla there's a karma in the hand. So and then motor. So Israel taken kachung. Shondian and yam, chicken gomagatan and darin one jana. Changi tan yandarin one bo dong de can wait and cap with the children, but then I think a gen corner morig. Go pew, colacana, you bene pew, bene carabung, bene congo. Missy Angaja way get it in too many wal but tell a wall. Michiran Angaja tell a wall catch a gagandial, and woman dear little wasm, catch a joke we are guatem which I make a direction. And yok, the humanitarian car thintin corner tupco can do no dwalka away Gaza. Ko ama jatin nekake. Ama ster ampele. Ne Christiani, ne Muslim ne. Teram pelagane eto. Do you know, Misha Palestine by an long shall get Palestine shakana. I've seen people wear a United States, native Moji Palestine. I'm very sorry for that. Of course, they don't dare feel bad, cook and can cashier mannequin. But they can madan lero the regime, Neradian, a shima Israel. We can make sure the Ladin a Kashanga barrow. Make an a canis relative. They really feel bad also. Do no can a contrary in the Lamas, Deka G and Deka Lara, Najian Key and Jan and a Lolo Yinganatin. Chicken they go dig a Luke Kagatian, a pen can got in a pen can get you.
ko ken de ni ken cha kanen de ni ken ka civilian pa ken bon ne ka gad ken ya mi chire kulu tuok bi kulu joja lo kala civilian mo de kulu le de na mo anyang ni de kon ba ka ma chik de ni pa ken ga ken civili na mo be jelong anyo Gaza shi which gen a refugee camp na so yene de kontin tin chunkel ka Palestine shonga kel ka Palestine ka shonga kel ke Israel dugno shana mas chen chunga je kel ko shikan mi je kana shap kanyam taram ku gat ku support o de kana ka taram ku je support de ne de kana Israel kan ga gan muton managa de ala na mo a impact dung de ne tin kon mi do mi kula mar gwazmo ko ken lokan jere building ka dwek ken mi shi aka gwi ken video ni ken la ken ma je dwek en go ma je mo je la lot ken je mo ne ken yal ko ken gare nyal de nyal ken yal ga satellite ba shu bon ko gwazmo karwada ajen gwada dan ke ken gwada ko na to goten chane gore biya news me rong mi jidid biya je leng ashi ma jin bi chong jin ko ene ran Israel cha gor ga bible che je dan de humanity and I'm sure me chef Christian and Muslim by you condemn ke by you me ledi mo me je hello killing somebody kiss human killing a human she right thing to do be they condemn to the fullest okay so again dana to go no again go de jeling ne de kondong me ken ling gore billing anyong me gur je betun wan begeling is okay they can online TV news ke tongnak then because we are lingothen sha misha bias is child like me information misha corrupt cha gor ko ken tin ko lat ko lat ke live ken nan ga ken dial ko run ke ti te analysis state in kake ken it content like this when men win mon de ne na ka ajen ta dan ten ala korean she forever ba yik talk ba mal belen ben korean ya medan me sha ne ka 97 something edan waje tin ke dio je te ka nin well ke te ka jokenus ke jong ro defending ka ta dan the situation take je mishi hamas mishi ne recording chicken na mishi kan release of course ba ga pel ba kur ba je pel ba ne recording chicken na kan release mode kan ke to ne di 200 te Tandian Rudian ka Israel you know ping motot ka ji United States jala dan chalat ke je chenta mi chalo ni ne ro ka rodian tanat kan kalun ta ga tiene te wate ne ka ru ro ne ke tiene long tikaten I just like jen gwada na gore dong de lar kon me naga United States kan naga Israel ko ken ku ga kar ke tek shigaman shagwari mandan gweje je kata da na shegwi keje ala gwas mitelerik tin wantin United States Israel la ken lungno de randere ore wedien ko mala de jegla kalede jen la gwi mo dong ni de jeg no but they are protecting their country deure jemi ban ko ngene ne ringwan ga vegetarian kula wolo wi yar wo de ko lo ngaje de bikene default the same thing boy United States boni by deport boni me in case mi shimi je mi shila don jin ram drug dealer ki tele mo gam le de jin week shilat go no kwalin nat by ne min big land ka yon country la kana lujo ngai kone jaso so Sudan ni ringwan cha ga lo jok Uganda ni ben Kenya ni Ethiopia cha ga lo wi ni ken ko ko mi je tel me le de tongo mi chibutu wi mi ka United States so sha jibinyir anyok United States del kutir jina chuma jakel ke je Ramadan e kene de kono ndi ro fuji di alati te mo ke kona nga dier ke ti di ala use kon gati Facebook YouTube all the social media stuff ngane ke ken okay but mishi mi jegla de ko lari yesi mi jegla but can they support what is right that is what I know so mitia again is ke it's up to you but what I know later against United States can nasty more or she can traumatize a look and go gonna bring an again become gonna go she can dear Canadian she made an to make on made an to South Sudan need to South Sudan me sha condom get 2013 she didn't one or look at United States you mula moto sha no risha gana no it's because like when something work on your favor be United States be a look no we go akaji be a look the same thing Ethiopia but to gani tana than content tin we go akaji situation be away years United States mala momija how so she magwa jin me work is something work on your favor be United States be kulo nok shi chong nog in the fullest everything milat kana is writing
a chang te de kwal gana bone ti ji kon ngaj is up to them, but what I normal know they care about you. That's it. A chang ki ni jimmi de lis panken ba ku can care about them. She can look come la kan ki ra ga la kan la kan gar look ene ran look kan ba ne de kon la ka look kan ne de kon te la wuniken ku wuniken chicken dear ka god they don't care ajin we la karo din vom kanane ba point gara moy ka mic ba ngul el baro da mer na ke namo chiang te di chiang ma we mean that tell humanity from there. So please go je tin kon lat karo din right now we mon ka time man ajin tade channel lim nim beto ka South Sudan ke 2024 cause can this thing na nothing kon lat ke ti jakatin ko South Sudan ke 2024 we key election no wait on Russia, American, Iran. Right now, South Sudan, American, and Russia. Russia, actually, shall you couldn't check come right in, and you see people are supporting Russia. How? We mean tomorrow will happen. South Sudan is no guazam. Bigger in your neck, connected in more country and Kabugo. So, channel read come and le road. Then drop down ban kakul control. Okay? Channel mid channel condemn. A jin jang, a jin bar, a jin nur gore jin, be me jak be look no namuguanajan. Okay, teram la enemy was enemy, a ramen necktie, ke ramen neckran, jen chale in mon. So no more mugore de la sharkadun, and biatakamala jen bagaja, biashungajo mandan toka Gaza in Israel, a jen shaling. More the weekend kawaniam kana caption, tell ceasefire ki manchar caption, when nak waniam can build with ted neck and right now ka Gaza. So Ramishi lingam 24 chat of ka Gaza, read denamo. Mitik Ramit Demor Mitika Gaza, Kajan Guasma, Gorebi la Rajin. Okay, ne de alako border region. Mitaka damata Gaza right now, did you? Can you ma de you? We are border tongue me. But English ama check Shatan and check on the way. So could you more go to go to Palibo ko ne ko na tong mi cha kabaka bom teleka ngade teleka wheeling ko dong de ran der wo ka long de lugo je ga ji amazo de ke jen so jen ta dan te no so Gaza we ko me pen jen tama amu da kana capture so men don na ga je lunga jen gwas me do dan dong de Lebanon ke Syria ka jen Hezbollah ka jen Iran ka Russia because she United States are the Israel right now. Manu the dong there are comedy. Can I kono tenaka Third World War right now? Dong the Third World War there been in case missionary kokian chikamat, especially China michamat can Russia mat can Iran can Iran run when Syria and Korea they are looking look which you look in Israel can eto. Kalau kerja ke kuih kot, lalu macam Christian bini dia buk mat bang, Turkey tinbo, look Israel. Jadi mengenai nak kau ada ni si Joe Biden macam ben ke pan ke jawab sama ke ngar ke Israel, kan video daru tenda ke Jordan, daru we ko ken, baca look ni tiwe. Angudah lain nyok cuma lalu jok. So ter dua belas dia. Ni ke jian asal macam aja yot ni dia ni kita kon rei. Ke United States we ramu we yoda ke jen hotel muda dia. Okay, again korke again muda ngai kone na me too much. Okay, too much na me. But no, she kon bugoro donga de Israel de jana ko Israel she na won kan jogo yana we are kuje mena na ne ti ka kuje mena na kan na kon naka. So Michigan look okay bine on again tada when can ke pingo begin again we can go no but mu wete we de den shike ran mu we mai we je yad Israel ngaje jeno jen rega di dana beto ko no. Okay, ko ne ti de la Arab chicken deer ke take ke gat ken she Michigan ke Lebanon Lebanon chicken ma yot chicken ke yad Israel ki Hezbollah but chaka de right now ka border ken ke ku go chicken ma yad Israel ke chicken na ke Israel nyo eko chine de shika ji Gaza chicken go dwan ma ku ji mi la shika building den konon te kwan en ti teketen chicken na dwan ma so na me shi matot midit shangar she gor shi mala larka gweje gwa ko do de yen gwe gwa ka je ko na me ala a well power mi United States chicken mat ken Israel jeno take a moto so ngade jeno no na me shi ku right ko da dan to content ala na me kare kon ke humanity jen dan gor kono right ko jatin du no ramlen mi je shabunan ka bible ko sha gor ka bible ka gwi je tenye ne wan ne dia go an biya te mal ka mi jira mi ku Gaza mini ko en ka bible ka mos bi je
Jeremy Sugar Kel de jaga bas bakel ki bas jok bi jek cha kwenten cha Gaza baje dak ka ba pain de kele baje dak ko kana waka gwaze dan chika jizwel chika na kogna wal ka gwaze shuwa mini gur bi je kwen en Amos bi jegan Gaza and ngum shalat ka kwida comme donc monsieur bas de ki chapter shele le bi jek duno ngad je jen Amos bi jek tuno bi shu kwen bi ngad yo Gaza cha jala already kati jegre kan kala ne gwaze shuwa man da diyan jega longa la ken ngwana ji kaini ti ci tok ci kenen lat jen la yegen di don gwa jen gwa dan ba pektin na mo dia je mi ka ran le ngore bi je nywa ka rama di de mo de je le ngona ko de ka waje dana tok de kenen ngat la je especially mane kon ken gwana kon what you do? United Boys, we don't want to give Jerusalem back to us. Anyway, yanda mara ko raga ku Jerusalem right continent right now. Ka raja ga Yemen. Tibet Christian teten ka tim Muslim tekadan ka palkan tela mi yer kam right continent tam ka Jerusalem. Ko lo akos Muslim jatin la musket ka lo akos Christian jatin. La ma za shi kan represent Muslim. Shi kan represent Palestine, my brothers. Ken agenda dien golle ken a terrorist organization mo kwa start maybe ke 2000 epaiwe okay gen go dana to go no pai tuk te ko gwas minikan yeah Palestine ka human being why no dere yik chonga ban milla rami cast mission ke instigator shegwa yeah negdin ka god beje long so apal gon go de god de ni ko ni kan nang de ka lo jok ko ne mani nong jaslo mi di long keswel migu yena baye ben attack ye baye ben kap ko bom na ka ya jitarun de yen fele di sha de go de ne kun gang mi ka ne de to din ka gor biya mo ka gwas ko eswel che ga jo yena be mo ka gwas ki ne tre dun mo woje ka batika na go wo ken ka ala dwal ne ko la ji Gaza keke de joka kor runda pai wutini kan chika vodo de amas der teredian ke de teredian de jamo wa 97 ke 98% ke 88% wa kan chika vodo amas Argentina gor radian alo amas organization ke gana tiyar ka ne tek je Gaza kan panke ko kan de kon lat ka mai so no many too much along. So jen message go de lar kono no mo ke ki kur dan to mostly la na gujo don mishala die la tika question wan je la na go re shana go bo like tin ko lat ko din to mi baduna na me dun wishmon cheke chenge dane be jo ke je on te chalat ko ne en Israel cha go cha jo yen ke yen na ke hospital me cha je be ke le ne de konti la je security ki intelligence chukene gwi keli o an majeda ne dwaike ki Israel dwaje mo dwaje je Gaza cha kula open la kan jamas cho chu open dolwal ajene kule jo ngaje shi jindu no leda ne te kokie na to ki bona mi che lada directly di en gwi kame dan chikana go so chongo ke Israel ko de kan ne konti na kana de kan ko wuch ala je Gaza tele kariya buga yiglu ndawe din kala dana chalat ke je ngaz je Israel take ga humanity take ga lon mugwa medane na ga ne ke ne ti million bakel dio je she na tu dio je ba ti glo den palpinge ke na ma reben shi dungran e dunko jen tade duno ke jen gwaz metam ne ke ne yanang de kan kulu gwini je ke de gete na mo tu mai kana mutuo ka ji United States buka chong kan kana mutuo mishane kan shana kana gor buka no kanti misha len kai raka ta mida lakini jen buka woni re which buka ne ken buka no kana chang ba nan ne ringwan kana gor buka ne ken buka kan lojo kala kene jen a chicken based ne roi kana dak tato akena kono lat ko rin gajen gwasa ni mal te ken ne diala kono tere wi ka Gaza ken Israel ko da ta kamal ke solution mago awade ben kaka ter ramite lo de kalia dana tuok duno ne de konti lat ke jek akene de konti de jago de bay de kene jek duno ni siang
wa ne tin telngu kala rika kulu wiya jagona rek dien gene ti shiken dier ka gad kien ki ka maniken ki ga da maniken ko ken kan ma ja duwe ni re gan ni re duel gorka ni re duel wal kada to kadi ti dida long da sha de long ga control gadro eni ken karo de ne long ga control ina a dier kon ko de na me dara tok de mal dara lun ke nyok de ga kwande ken je ko enemy jen win mon ajen win mon ko ngai kone mi Israel ken United States mi shiga mat tele ko de ni a jor kor medi duno shi United States choda mala tin medan ka roda mat ke dung Ukraine che bet ke bede duno tam che wen medan che bet ke dung Ukraine ko geje bi Ukraine be kan handle but Israel tegne ko kien te gor kore Egypt tin ga kujema ala kesos mi jin wi kuji mi kanos Syria tin Lebanon tin Hezbollah ke te chale Iran moni ka tin ngen yana ito shi ke Israel ken golpin ngum da kan chi Israel che go dar shonkel ke Israel on mi shaga kula ma ngai ke me da ne shalare ga ne ga gwade da ne shaga ne ga je nan mi je mi shaga gwi ne de la chwa ke dwel kel kan dial ka ba ga ne kan dial bang juda ke lora ba chu mo ni ga tul mo ne ka ne dial to ramishi gwi ke to ke ta me dan be je long shi mo gwade to ka use this time okay so let's stand with Jews can stand with Israel can go to bikan mandana gwana jen ke kwi humanity bikan lat jen dan de lar no ne content chanang akalo ke jokko ken MDN gor kano de na de ka lo jok mishi Hamas mishi na che ka lo jok de je de mai de kap chonke de ceasefire de sen no mo jen gor dong de nyaga je kel ke jen gwasme gor je bien non be ka gwich ko 24 hours chi to ne pan ke pan ka je anta ten kan ko to de kan wech tan do dien let kana men mishi ka Hamas chi kan dak an Hamas batere poli re polo to kan ko ala goro wadda karatin ko gan kwar ken tenone mete mo dien me de laria okay ba laria duno na me argument she gor ne la woto in ji Hamas ji Palestine shi ke chuji ke 75 years like I told you Israel ke chen ejek by the way shi ke chonkel ke ka gwas me bar take up to the alin jekken ka emendian e jazwa metirjin body le charbo ngu mede de lode jeke rundi ala to de le charbo ramam misha kwa 75 year da gwa de ka wa tak de kan e to de kan ka wonak lora ba tiga misha kana ladone 75 years can number nikan very important thing ne the content could live after they can do up solution me de ka chenga je peacefully they can find out. Of course, can you guys are good? Can they can take a mental care sovereignty, care long care bomb, la deka chuangla state. Do not look je. Reason and look at chaone team go to independent state, near Shalke Jamas. Woman Bukele Nang Nang Kona can Middle East Kelu. I can Nang Nang, Yen Medan, you can let Kaji Ethiopia, Katamisha. Nady can get Nagan around chicken apple. Yen Bongi and Manana to a case well, I mean Kaka Syria. Ngapel Kanam. A dobadian. And your canis will capeno de Carodian no Carodian. Come idea letkin capankin. And you can quack a look at anyone. Japanian, Lokanka, Russia, Loaka, Vidia, bomb. Made 10 collegan could outweigh Israel, and made jagana. And your man did a long man work Israel, Yene the other consul, right? It's a pig matona Israel. Israel, dung me. A gen kula quay she too. Come down and gank long a mighty shalke Iron Doom. Iron Doom and more, a gen majadan, Misha Michael Yoda Canadian corner shall Palestine. Bakakula attack Neil Tonga me, a gen cool a cannon. Men just lodge in Gajelone tea, she could G and chick benere, which burn up and which a she rocket. Kajano, why can chick more than 6,000 rocket chicken can launch Kakang at Israel? A Kajan go a no shop, Kidu could down 180 corner kill you. Metele kamajadan chika dek chika tuken ken yadja ke Lebanon yadja ke Iran yadja Nika yadja everywhere baje yadja ken Giswell be Iron Doom beje dengen yaltong mi now they yana calculate bo these people ngumu tekeka kakan to chikan bo abukan yawo yar
chicken ya dub door all the time. Sometimes I feel like ken chicken kan nuare ko nuare la shop ne ka door ana yen ta dan ana gwi keje ki ene door mo gwi jo cha la mala chaka ne je ka mo ki la par la de kem je bang en chicken ke Israel je ta da ko yo Michigan mi je ko le logo yo bi ko le respond jen ta dan en te ko kon no mo jen ta dan te ke Israel wa chi lo te dani ban le je ke chem rodien gor je yen biatin lat ka rodien ka ku Israel biya ka lin ko ne mi jen dini jen long tel mo rodien ku mi it's not about Bible, no, it's about humanity jen dan gor ko ne ko ban man dan la tok ban je ling sometimes jen mi chu ling ne chalde cholode we duor ka ken tara koning la le shine to ken kon te gere gor je biam go nan to go tin biya jangach mena go dana we chung tin then biya judgment biya kulo to from there anga to go especially en mala na tup kenyam ram to mu jeng kenyam me can apologize. This is the person mi yatti dial ka jen doctor dial loado jen la dan la na wike jana no en biya te ma ko sekere bay